Na batu yote ya Uvira. Kia kwanza napenda kusema tutoshe boga. Ndo neno ya mbele kwanza. Na muache roho mubaya. Kama mwenzako anasema tufanze kitu fulani, mwote mshikamane mfanze ile kitu. Wewe uko naenda chongia mwenzako asiorganize mambo kama vile hii. Unaona kama uko nyama. Na kama uko hapa uko akili yako na bilule ya muweze biko sawa. Naingia kwanza kungambo ya security yetu ya mungini. Kweli kabisa mungini inaharibika. Masasi hapa depuis Songambele ilikuwa inalia vita, tunapambana na RCD. Mebato wakukuwa wanakufa hivi, ukutane wanakata mtu ushingo, kichwa huku vingine huku. Hapana. Hata mimi makanaki haiko kusemea santima. Kichwa ena bien. Abiafikaka vya hivi. Hapana. Kwa saa hizi na yoba chef de quartier biko hapa. Mawazo na mimi niko nayo ya kuitisha ba chef de quartier bote. Kila chef de quartier na batu yake mu quartier yake tukutanana. Fwashi kwenye batakuwa wanaua mtu muile quartier ayuwe ba jeune na de quartier kuleko na dossier. Mwile ele makartier, mwile ele maveni, ndio biko wanachunga babandi, ndio biko wanapokea bale baguruguru na bata bapana. Saa hizi kule chini utakutana kuko batu masura inayonekanaka. Ukishaenda tena kumkulima, ukishaenda tena kule ni vile. Sasa mungini ama bashene sie peke ndio atachunga mungini yetu. Uona wasema mpaka chef de quartier ndio atakamata fimbo ndio atachunga mungini. Wewe yuko na kazi gani? Ya Simba tu. Sasa bakishaua mtu pale wanakamata shere 12 mcentrali. Mutaerevuka abata uwaka tena mtu mwile quartier. Mwe peke ndio mtaanza chunga quartier hili. Tutasaidiana kunguvu na kupole, tutaiwa tu solution ya mambo na itakamatiwa na bitaishi. Bitaisha kama tunachimama iko si benyewe hapa. Hapana mwingine mtu. Si benyewe tushachimama. Hii mafua itaisha, haina 5 minute hii. Juu sie peke ndio tunaifuanza, sie peke. Sasa wanaingia kungambo ya wazalendo. Kungambo ya wazalendo tunakuwa makarto. Tunakuwa makarto. Wakati tulianza kizalendo, wakati ya bamzee na Kabaka, bamzee Padiri, bamzee Ngomanya, bamzee Dunia. Siye ndio tulikuwa ba escorte hapo. Aba bazalendo leo ba mingi tulikuwa watu watiazaliwa. Mimi nipikamata silaha niko na miaka 10. Sasa kuko watu tuko tunajidanganya tokana hapo aseme ndio nguvu. Nguvu inatuishi. Hakuna nguvu, ni afantire ndio tunakuwa ndani. Na ndio maana bifo ya kwetu bazalendo tunaanza kufa sana juu ya bupumbafu yetu. Unakuwa nakutana mtu anajikonsentre na watu 12 anakuwa ku telefoni naenda Kageregere. Nani mwenye ataenda Kageregere? Basi badanganye hapa kuna mzalendo ataenda kapigana Kageregere. Na mwenye atashima maende Kageregere. Nasema ba viongoza bazalendo viko hapa. Ndio mpatia ngombe mimi makaraki. Na sinye mbele huyu Mungu wa mbinguni. Andre basi kudanganya. Bwana mafikiri. Batakuende bongo. Hakuna mzalendo ataenda pigana Kageregere. Hii unasikiaga naenda Kageregere ni operation aventure njala ile. Kageregere pale. Kageregere ni wanaume ndio watashimama. Fulani kuya hapa, fulani kuya hapa. Tukusanyike twende Kageregere. Lakini tu uishashiba filema hapa. Unadanganya watu, mimi naenda Kageregere. Sahabu bongo. Ile ni aventure. Siye tuliishi bamuze na Kabaka. Bali subuka mpori, hakuna siku walipiga Kageregere. Hata siku moja ya dunia unayoga vile. Unayoga vile. Hakuna depuis mzee na Kabaka aliishi mpori akupiga Kageregere. Mzee Dunia aliishi Fizi akupiga fasi wanaita Bogobogo. Palikuwa maforce ya nguvu. Hapa tunabakia na Mzee Baleke hapa. Atukupigaka Kageregere.
mukupiga kageregere fite na tomboka masango, tunaita batumishi ya Mungu. Mungu gani sasa kaika geregere cha kwa Banyarwanda? Mupige ngoma hapa tuseme kama Mungu anasema kabongo wala kweli. Kupiga kageregere kwa na siri mingi sana, lakini bakishabaambia kweli hamwezi itika. Mungu alichora mchoro, ndo tulipigaka kageregere, bakashumba, bailunga, bakamama, bamamadu, barene, tulisimama na machafu na matumbu wanaume, ndo tunaingia kageregere. Kageregere ndo ililungula banaume sio bote. Na sahabu Fils mzee ya Kutumba alisukuma vikosi mutetezi, vikosi ya Fils ilingia hapa, ndo tulienda piga kageregere. Tutadanganya watu twaje? Vita iko ya avantire bazalendo. Kama siba makanaki tunanyamaza kwanza kimya. Nisibafiche nasema hapa. Ni juu ya buyuwai inakuwa mingi. Vita ikalaki ndani buyuwai ni kuwisha watu. Kama vita tunatia vita kama vile buchuruzi, tunawisha baba raia hapa. Munatanganya watu mnaenda. Sasa wewe mwenyewe unaenda funga njia. Tena adui anapita pale pale. Na kuna risasi ilipita pale. Unaenda pigana nini? Kama uko na njala lomba Andre Saki Abunga naye ana. Ataenda kwa mwingine, ana mtu saidie makaraki kwa njala. Hapana kudanganya watu, mtu Kongoleye tunaenda kuvita, hakuna vita. Ile ndio siri ya vita pale Yulu. Hapa Muramvya. Hapa Biziba. Kiongozi alisema pale, ni mungini yetu shie. Ile mungini nasema wazi, hakuna adui wa kututisha pale. Lakini banaenda na avantire. Banisikia kama mimi Makalakindo nilienda pigana pale. Nasema bongo kiongozi. Banisikia mimi fulani ndo nilienda shima. Hapana, uweza ile vita. Mkusanyike mutapiga pale. Muramvya hakuna nguvu. Bwana, munasikia kama habari mingi. Biko elfu ngapi pale? Biko elfu ngapi? Biko elfu ngapi? Tusiseme bongo. Kuko kitu siye peke tunapatia adui nguvu. Na adui hana nguvu ya kutupiga. Lakini siye tena ndo tunapatia adui nini? Ile nguvu. Pale Muramvya, pale Kageregere ni ekipe na jikusanya. Jinsi tunakuwa tunajikusanyisha pale, banapiga ile mingine. Lakini kusema aseme kuko forces hapa wenzetu FARDC taenda kala kule. Ndoto ya Farao. Mkubwa, s'il vous plaît, piko question utasidia pili muda inaenda. Pourquoi criminalité inajirudilia sana Uvira alors que mko eko? Ingetusaidia ujibie pour que raia. Sawa, ndio biene niko ndani. Mimi niko naongea njia zote. Merci. Ukaze roho tu. Sasa naanza kubwa. Okay, mate. Ndio. Tuko tu watoto hapa Uvira. No. Sawa, kia kufatisha. Juu ya nini abatu iti tena kutuasosio maongezi yene iko Kinshasa wala ya adui ya M23 na serikali yetu ya Kongo na sie tena abatu tena banatuevite ndani. Ni kuhusu nini? Ile bujinga yetu sisi wazalendo. Ni ile tu bupumbafu yetu. Mimi nilikuwa hapa Kitundu. Rene alikuwa Kashumba alikuwa Kagogo. Kama unapanda pale Shera utachomokea. Masango Ilunga. Unaenda